Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ujaphila-ke. Mina ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizolokhu-lethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ukuze singaphuthi lezi ndaba ongakwenza-ke wena-ke njengamanje-ke lapho usicindezele ibhathini usubscribe lapho njengamanje udaba kulethele lona namhlanje kulethele-ke udaba-ke lensizwa MK-ke laphana-ke lidlulisa-ke ukungathokozi noma ukunganami ngendlela-ke okwenzekala-ke ngayo-ke laphana-ke yaveza-ke naleyo nto leyo ethi-ke edala ukuthi-ke engayithokozeli-ke lo mlisa lo we-MK, kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami phela nje into nje ngizodedela ividiyo yakhe nje lo mlisa-ke ezisholo yena uthini-ke le eyenza ukuthi-ke angathokozi-ke laphana-ke. Wena-ke uma usuyibonile lelo vidiyo lonke nama-comment section-ke ufike ubhale umbono wakho ukuthi wena ucabanga kanjani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizolokhu-lethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Iya sanibona, niyaphila. Niyabona-ke bafethu, angikho happy ngabe indaba bala eSouth Africa. Angikho happy nhlobo. Uyabona indlela abantu abalindele ngayo ukuthi uIEC respond. Uyabo? Indlela abantu abalindele ngayo ukuthi uIEC reply back. Nah guys. Nah. I'm not happy bafethu. I'm not happy. Uyabo nje kufuze ukuba kusematheni ngale ndlela le. Kufuze ukuba kusematheni. I know ukuthi bakhona abakhiphile but akukho enough. Yabo nje izolo kushaya u6 futhi babayasho ukuthi soke sibone. Yabo be-update abantu njengoba besuke benza mabecekela phansi amanye amaqembu. Njengoba besuke benza mabecekela phansi amanye amaqembu noma becekela phansi ama-individuals. Yabo? Kufuze uba up and down. Yabo? Asikho happy guys ngabantu beyindaba bala eSouth Africa. Yabo? Ama-interview about uLokhuza laba abahlaziyi kufuze uba all over ama-interview kuhlaziya ukuthi hayibo kungenzeka ukuthi uNomsa utholakala ukuthi u-accused ngokuthi washaya ifraud ka 1.2 million. Now 13 years ago manje usasebenzela uIEC. Kungenzeka yini ukuthi uNomsa ungabandakanya ekutheni mhlambe kubribe kuIEC ngoba sesibona izenzo zakhe zakamuva. Kufuze uba abahlaziyi ba all over bafethu. Kufuze uba abahlaziyi bafethu ba all over indaba bafethu bayahlaziya. Njengoba bebehlaziya ngesikhathi kuqhamuka umsholozi ukuthi ukufika kwamsholozi kuzokwenza muphi kuzoba namuphi umthelela kwezepolitiki. Ukufika kwamsholozi kuzoba namuphi umthelela kuIrandi. Fuze kuba lokho ku-obvious mos. Yabo? Njengoba bebenza yabo sengicishe eceleni umsholozi phansi. Ngazi. Njengoba bebenza kuMK and stuff. Ayikho into enhle abayikhulumile ngeMK, right? Siyabonga, right? But njengamanje fuze bayaqhubeka benza same thing ngoNomsa umama Nomsa Masuku fuze benza same thing. Angithi yabona lona le so kubuye ngazibachemile yabo njengamanje fuze bayasho ukuthi we were expecting uIEC ukuthi reply back on yabo futhi uba it's all over bafethu futhi uba it's all over yabo bafethu angiyona iMK. But masebenza kanjena sengiqala ukubona ingazi abantu beMK baqinisile mabethi barojiwe yabo. Sengibona ukuthi abantu beMK baqinisile mabethi benza konke okusemandleni ukucekela iMK phansi even ukusebenzisa imedia. Sengibona ukuthi abeMK baqinisile mabethi imedia isebenzisana nama political parties zeni yabo. Sengibona kanjalo manje yabo la nto la phela mina angithi angiyena uqembu lami mina ngiqabanela zili kodwa la gogo Helen ngiqabanela gogo Helen. Kodwa manje mase kunezinto eziunfair engiyibona zenzeka ngiyayibuza ukuthi kanjani manje phela thina sazi lutho thina angithi thina silanga phansi thina sila phansi. So mina ngazi lutho bafethu. So nje bafethu ngeke siyacomplain abafethu siyacomplain amandla